isimanje manje sibulala ubuthina bethu ngendlela thina esingayinaki ngakhona. Like for example, banubone abakhongi neba busy ngezinto zedondo nobukhazi, bathwala amadopsi, bambatha bosolalaphi, bese kuthiwe bakhongi labo, yabo? Kodwa nangathi yaqala lokho akusisisindu. Bekodwa akaqhakatheki ukuthi siphikisane ngokuthi usolalaphi wesokana bamfitshani kangangani wakababa ufika ngaphasi kwamadolo, because akusiso isindu, simanje manje sikhuwa kuhle kuhle. Lotshani ngizoyitsebha kancane, kodwa na ke nawungathi uyaqala namhlanje uzokuthola ukuthi umuntu akazi ukuthi khuyini umzezana, umuntu akazi ukuthi khuyini inaka. Lokhu kwenziwa yini? The reason why ungazi ukuthi kunomzezana kunenaka ukuthi sithathe isimanje manje sasithwala ehloko. Nokho mina angithi abantu bangambathi ngendlela esele ukuthi bambatha ngayo. Abantu abenze into abafuna ukuyenza, net sengiyaveza ukuthi ukuthatha isimanje manje sisibeke phambili khulu kwenza ukuthi sigcine sikhohlwa ivunulo yethu yesintu. Ngesintu isokana livunula umzezana emahlombe, sikhumba ke leso. Sithwala umchocho. Umchocho awufani nomqhelelo wamaZulu, uwodwa. Bese ubaba avunule inaka, and then aqeda ukuvunula inaka athwale umbode. Umbode ngilova nubone ngathi unendlebe so la. Akufani. There are distinction to this thing. So uthola ukuthi namhlanje umuntu lisokana uwelile kodwa akazi ukuthi inaka yini, akazi ukuthi umzezana yini, akawazi nomehluko. Akazi umehluko phakathi komchocho nombode. Why? Because sisebenzisa izinto zesimanje manje sizifaka esintwini sigcina sesikhohlwa ukuthi kuhle kuhle into yethu ngengiphi, yabo? Uthola umuntu na ungakambathi usolo lapho ubona ngathi wena awukahlonipheki, yabo? So kungaba kuhle ukuthi nasibhizi senza isimanje manje sikhumbule nokuthi sinaso isintu sethu, sinalo imbatho lethu, ivunulo yethu njengamasokana, njengabo baba, njengawo wonke umuntu. Ngenze ilo isibonelo ngokuthi ngibekise ngabakhongi ukuthi abakhongi bamalanga la abobaba amasokana bambatha abosolalaphi, majezi lamakhulu msiniyabona, bese bafake namadops, yabo? Babe bahle vele, baba elegant, but thola ukuthi in that same thing siyalibala ukuthi kuhle kuhle yethu ivunulo ngengiphi, ivunulwa njani. So siqale nayo le yokuthatha isimanje manje sisibeke phambili besiphikisane ngaso ukuthi usolalaphi kufanele uthabe njani. Hey nana, kose kuthabe njani ini blah blah blah. Ngathana siphikisana ngomzezana ukuthi umzezana ufika kuphi, ngokuthi inaka nalisikwako nasolumbatha olumbatha kuphi, lokho kuboya kuza ngaphakathi nofana ngaphandle. Ngathana siphikisana ngomchocho, ngathana siphikisana ngombode, because today uthola umuntu angakathathi alisokana athwele umbode instead of umchocho. So izinto ezifana lezo bantwana bekhaya. So this is just ivideo encane yevunulo, ngiyeza ngevideo yevunulo, and it's 46 minutes long. Ngizoyifaka ku YouTube, angeke ngiyifake la by the way. So go and subscribe to my YouTube channel, Ikesi Yakwandu. Uyayibona nawe itloliwe musilaphasi. Bese uzosoqoqa ngevunulo ukuthi njengoba nangilindebele mina ngimbatha njani, isigaba sami sithini, sithi ngivunula njani. Ngiyathokoza.